Šta radiš ti jebo? Pa obilazim ove rupetine. Smo mi njih sad malo sve reznuli, nemamo se mi s njima, trudno s njima. Pa ja ću kraj njega. Što je u Beli Zagreb grad. Nije ovo Zagreb, ovo je Zaprešić. Dobro, ja se ispričavam. Jesu jede u traku za lijevo. Kaj? Šta idemo, gdje idemo? Do danas idemo. Da, kako se to zove? Lužnice, dvorac Lužnica ili Lužnice, sad sam zaboravila. Lužnice. Ok, aj baš me zanima. To je nešto obnovljeno, pretpostavljam, jer vidio sam lijepo izgleda na slikama, da se održavaju i eventi i svašta nešto tamo. Da, i trebalo bi biti neka i izložba kao, muzej, ja mislim da bi u sklopu toga trebao biti, sad ne znam točno čega, pa vidjet ćemo kad tam dođemo. Da, ok. Sad idemo na brzu cestu. Idemo na brzu cestu, I kupimo vidu. Da, kupimo vidu i šibamo dalje, pa ćemo raditi krug prema doma, nećemo se vraćati istom turom, malo ćemo ići i ovim selskim cestama. A sad idemo na brzu, da ne kompliciramo. Šta radiš ti jebo? Pa obilazim ove rupetine. Ja sam s desne strane tebe, skoro sam te pokupio sad. Jel ti držiš razmak? Pa ne. Ne držiš? Pa onda? Mislim, uopće nisi u redu. Zato što mi tu uvijek... Znam ti je ona jametina. Mislio sam da uđemo u zavoj Kopare, razumiješ? Aha, nisi mi rekao svoj naum, molim te. Drugi mi moraš reći. Zato što mi tu uvijek skoči motor. Da, baš je jama malo... Dvije su dubine. Smo mi njih sad malo sve reznuli, nemamo se mi s njima, trudno s njima natezali i vukli iza njih. Bome ne. Odmah ja ovo grežem. Brzu i čada. Znači ja ne mogu vjerovat koliko mi izdvajamo svi za ceste i ta sranja i da je to toliko u kurcu, meni to ne ide u glavu. Znači, užas. Baš užas. I koje su to koncesije i koliko se to plaća i niko niš ne radi, čovječe. Pa kužiš, ali rade krpu na zakrpu, ništa ne naprave i ono kvalitetno. Užas. Da bar povuku taj cijeli sloj, onda jebem u matera, ne ovako. Užas. Pa ja ću kraj njega. Baš su velike jame i s lijeve i s desne strane kud gaze kamione, baš se treba paziti da te ne baci. Ok, spustili smo se na Slavonsku, da pokupimo čika vidu. Možeš. Pa da malo vidimo kakve su te gradske gužve. Kao nedostaju nam pa zato. Ne, uopće mi ne nedostaju. Strika vida, nek ide prvi. Pa nas ispelja iz ove gužvetine. Malo da si vizir spustim pravi. Idemo. Znaš šta mi je najgore? Znači kad se vozimo ovako malo, pa nije ovo ne znam šta brzo, ali nema veze. Znači kad me svrbi nos, užasno. Uspio sam se počohati. Bravo, čuo sam zvuk, vjetar se čuje kad digneš kaciju. Nisam čuo zvuk nosa. A čekaj, zašto taj, kako se rekao, hotel Plitvice ubili, rasturili, zašto? A zato kaj jebi ga, zgubio je vlasnika, to je bilo nešto u najmu kod nekog privatnika i onda je on to sjebao i to je u principu klasika, da. Hoćeš reći hrvatska klasika. Hrvatska klasika. Znaš kako su rekli da je Strom 650,
BMW za sirotinju, tak, BID je... BID sirotinju. Koji nemaju pravi auto za kupiti, to ti je to, je. Gol za sirotinju, je. Da. Temperatura se naglo popila kako smo došli u Beli Zagreb grad. Nije ovo Zagreb, ovo je Zaprešić. Dobro, ja se ispričavam svekolikom pučanstvu, ali hoću reći u ovaj dio kad smo došli, temperatura s 24 je skočila na 27-8, jel? To zato kad je Slovenija blizu, je. Da. Željko, ti odi u izvidnicu da nam vidiš put, sam da ni neš susra. Nemam šta put vidjet, trenutno vrata, aha, ulaz 200 metara, okej. Ima i neki auto tamo. Nažalost ništa. Zašto privatni posjed? Pa da. Idem bar vode popiti, čekaj. Ajmo, sad ćemo tu malo pristati, šta Haj sad? stane tu isto, da se ja stanem malo u hlad, bok. Uglavnom, ekipa, došli smo do dvorca u mjestu Lužnica. Ja sam dobro rekao? Da. Lužnica. Ali, nažalost, ništa od toga, jer je zatvoren, koliko vidim, za javnost. Možda se treba pozvoniti pa se ući unutra, ali pošto je privatno vlasništvo, nije ni napušteno, nećemo dizati ni drona, ni ništa eksplicitno raditi. Tako da naš put nastavljamo prema gdje vida. Nastavljamo naš put prema jednom elitnom mjestu koje se zove Konjšćina. Uhu! I u Konjšćini ćemo, malo ću se smijati da ne spade uvijek koji idiota vide. Prema mjestu Konjšćina i u Konjšćini ćemo stati u jednom lokalu, vidjeti naravno gastronomsku ponudu koju uvijek. Eto, mislim da... U kratkim crtama. U kratkim crtama sam to objasnio, a prije toga prolazimo kroz, čini mi se da sam vidio na karti Zabok. Zabok? Pa super onda. Onda možemo i tamo da malo stati. Zaboku na kavi, pošto vremena imamo. Zbog čega je zatvoreno? Zbog nevremena park je uništen i neke stvari nisu sanirane. Pa bi trebalo, baš evo piše zatvoreno. Da. Znači, glavnu stvar nismo vidjeli da piše zatvoreno. A nema veze, guzica nam vidjela puta. Ok, mi ćemo se ovdje malo odmoriti i onda pićemo prema Zaboku, ali tako? Da. Prema Zaboku idemo negdje stati malo na cugu i vidimo se na cesti. Šta si ti našla pametno? Ne, ništa. Čitam šta piše. Znači, kaže da se ulaz nalazi niže. Ulaz se nalazi niže. Vrata kod 3 hrasta. Sad mi idemo tražiti, mislim da su tamo hrasta. Ma nije, kod 3 zastave. Ja sam ja čitao hrasta. Vrata kod 3 zastave. O majko mi. Sad smo završili kavu u Zaboku? Skoro sam rekao. Zaprešiću. Znači, Zaprešić smo prošli. sad napadamo dalje za Jelo. Kako se zove Rida mjesto? Savana. Je Savana restoran? H ili Savana? Savana bez H, a nismo u Americi. Šta ja znam, Bog te? Kako nismo? Vidite da idemo prva pa ili... Vidiš da je Gregor jebote u Americi. Gregor je... Restoran je Savana, a mjesto je Konjšćina. Tako, sad se već lakše diše malo. Mene vodi desno. Ajde. Desno i ode u traku za lijevo. Kaj? Kažeš desno i ostaneš u traci za lijevo, jel? A šmigavac desno. Nisam uopće razmišljao. Zbuto si se ko ova A sad se zbutao Karabesi jebot. Ovo mi govori, a slike nema. Još malo, ali tako, još neki 2-3 kilometra, ili? Šta Željko, šta je tebi? Ti se piše ili šta? Pa malo mi se piškori, da. Nego više me zabrinjavaju ovi oblaci ispred nas tamo. Da, malo daj, nemoj copra. Nema se, uopće ih ne gledam.
Pa kušaš, meni su u perifernom vidu, ne mogu da... Pa i meni, ali ih ne vidim. Ja. Imamo kišna odijela sad, šta se brineš? Šta Ja si nemam. u brizi? Mislim, kad najbolje ja nemam, moje doma ostalo. Ja bez toga više ni ne sidam na motor. Željko je stavio u torbe i to je to sad tako. Tako je, zato sam kupio Samo torbe se- da stoje samo tu. Samo se budu skidali ako motor prodavu. Da, ide na to. Ja, desno. Je, to je evo savana. Taman pored kamere. Možemo se mi tu stati, gle ovo. Odi opa. tamo ravno, pored Znaka. znaka, tako. Ja ću iza vide onda. Tu je, Sam ti rekao da je savana sa dva na. Aha. ne, rekao si za H i jebote. Znači ljudi, posjetili smo savana u mjestu, kako se zove mjesto ljudi? Konjičina. Isuse Bože. Klopa. Mislim da je svaki kod mene. Čekaj, ne mogu Isus, Klopa je 12 od 10, ono. Isuse ti Bog. Stvarno ljudi, 12 od 10. Baš Kad si obiteljski, i za djecu, i za sve. Baš. Baš je to. Jedini minus što ću ja reći da nemaju natkriveno parkiralište, da motori mogu biti u hladu. Sa krevetom. Da. Znači, fakat strašno. Video ćeš možeš dignut nogu. Joj, jebote. Evo, dobro. Ajoj. A ništa, sad se upućujemo odavdje, idemo lagano prema Marofu. A prema kućici. Koliko ih ima? A sa Marofa možda idu, znaš. A moguće, da. A šta imaš do Marofa, nekih 20 plus kilometara, ništa ekstra odavde. Aj dobro, ono što je bio problem danas, prvenstveno smo planirali ići, jel tak, na pogledat... Dvorac Lužnicu. Da, ali nažalost to je objekt zatvorenog tipa, barem po recenzijama sam vidio da su bili restorani i svašta nešto unutra. Aj. Sad iz nekog razloga je sve zatvoreno. Zašto, kako, ako ko zna, nadam se da bude rekao ili napisao u videu, ali dočekale su na zatvorena vrata. Pa smo se odlučili da idemo gdje i da radimo šta. Da se vozimo i da jedemo. Da. Sve što vole mladi. Da utopimo tugu što nismo mogli vidjeti povijesnu jezgru nekakvu. Ali gle kako ovo izgleda, čovječe, vinogradi gore na Brežuljku, baš mi je to. Može ti je to od gazde gore. Nema on tak malo. Ali baš je top. I izlazimo iz pece. Eto nas u mjestu. Gle one kuće gore. Da, Topličica mjesto. Da, to sve spada u tu Topličicu. Baš impresivno. Lijepo je, da, fakat lijepo. Pa, okej, mislim da je, malo je problem doći gore, ali zamisli dođeš gore, kavica, jutarnje ptičice i gledaš sve dolje. Mislim da je jedini problem doći do gore. Doći do gore, da, to je ostalo je super. A ima vjerojatno cesta koja je brdsko-planinski alpinizam. Evo ti je ovdje, gle. Da. To je prva i lagano. Evo, ovaj dio stvarno nismo prošli i mogu reći da je baš A ja ne znam da se ikad u životu Evo, tu su bazeni Topličica. Sam ti ja rekao. Sam ti ja rekao. Je. Bio ja tu prije puno godina.
Dok su još radili ti bazeni. Su te vodili na kupanje, ili? Jedna cura me vodila na kupanje. Aha. Ali radnim danom kad nema gužve. Pa zna se kad se ide, pa neš prek vikenda kad se svi idu prati. Kad su deca, je. Ano. Tako. Malo šoderčića ima tu, gle, skoro. Ma malo, nije ništa strašno, Nije to. već bi ja cvilio da je nešto puno. Gle pogleda. Željko, sve na gledaj dlanu. ti cestu. Gledam ja cestu, ne boj se ti za mene. Op, zavoj pod 842 stupnja. Jel da? Bome da. Dobro. Sad ćemo mi to lagano. Opa, nema veda. Mađarevo. A poslije Mađareva je Mađerkin breg. Da. Baš je lijepo i vrijeme i sve. Da, baš se poklopilo sve, da. Oblaci se poklapaju s našim osjećajem. Kad smo bili gladni, nebo je bilo tamno. Čim smo se najeli, došlo je sunce. Da. Ti Nujević minijeravanje. Budale. Pa jevi ga. Gdje ćeš? Kud on Pazi da sad u- ide? Kud on ide sad? Jel ide lijevo, jel ide desno, jel šamara, šta radi? Materino, jel sad tu skreće u ovu ulicu? Pazi da Otkuda ne bu ja sad to skrenuo znam? lijevo. Pa no, pa to kažem. Virni mu. Baš. Dobro došli ekipa u Zelinu. Tu. Ok. Sit A par. gdje mi ova nuda? Če odeš na onu stranu, jel? Ajmo nešto popit pa idemo lagano do Maja. Da malo se... puše vjetar. Ići ću s Nešniki kupit. Ajde, Evo, Vančić, pa nema smisla. da ju iznenadi. Jeste svi sve uzeli, novčanici, Jes. ručnici, gaće, hlače. Jesam. Gaće Opači, sve nisam nam ni je tu. skidao. Nisi ni skido gaće, jel? Nisam da. Čije, Sad da. kad doma dođe. Pičko. S koje tipa strane ideš? Ja idem na ovu cestu. Ja iz... Možeš. Ovo mi je baš sjelo sad fino. Ajde, Ok, kavu smo završili. malo odmorili, dobro nam se sve sleglo, sada idemo kući. Idemo prema Svetoj Heleni, tu se opraštamo, a mi idemo doma. Ja vidim za klopu nemam šta loše reći, znači klopa ne da je bila brutalna, nego A Slađana, kakve su tvoje lignjoni bili? Top, prefino, nisam mogla sve ni pojest, još nisam jela ni kruh, niti ništa, ali porcija je bila baš obelna. Kak se zove ono, blitva ili šta je? Da, Blitva s krumpir, krumpirom? blitva i lignje sa žara. A Ono tak i- sam bila gladna ko luk da sam mislila da ću potamanti pol tanjura, ali ništa. Ono je lijepo izgledalo, jevi ga. Da, i Je, fine je. su bile jako. Dobra klopa, dobra vožnja, dobro društvo, pa gdje ćeš bolje? Malo nas je Danas sunce nam sve ovo dobro ubilo. ide, da. Pa je, malo je samo sunce nas ubilo, ajde. Mislim, ne sunce, koliko vrućina, jer dojam na ovih 28 je bilo ko da se vozimo, ne znam, na 36. Na 38, da. Pa stari moj, super je dok se voziš, ali kad staneš i Je, to je ono što ja pričam cijelo vrijeme, nije problem se voziti ni na 40, ali je problem tih 3 sekunde, 3 minute stajanja negdje, to je problem. Vida, hvala na društvu danas, hvala na klopi danas. Hvala na Pa ručku. nema na čemu, to je najmanji problem. Ne daj Bog, daj bumu još. Bude. Nema kraja tome. Tek je počelo ljeto, čovječe. Da. Ljeto traje samo 2 mjeseca, ali možemo mi uživati svaki dan. Ali ne. Evo Vida, ja tu idem desno. može. Ajde, sretan put, javi se kad dođeš i vidimo se u Hvala nekoj lijepo na drugoj vožnji. društvu, vidimo se Čujemo se, naravno, ajde. pozdrav. Ćao. Pozdrav. Ok, ekipa, neću više da vam dužim. Vidjeli ste današnju turu, žao mi je što nismo vidjeli dvorac. Da. Uglavnom, da, to nas je malo zeznulo. Ček da pređemo
ali sve u svemu dan je bio baš lijep. Super vožnja. Je. I šta da vam kažem, lajkaj, pretplati, stisni gumb, hype, ako želiš, ako ne, ko te šiša. Vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav! Znaš šta? Možeš ti moš sladoled da ja nama uzmem za dom? Ja iskreno ne bi. Iskreno ne bi. Pa dokle više jebate? To curi negdje dolje. 10 litara. Majko mila, pa šta je ovo? Ohoho, skoro 40 eura. Majko Ti nećeš sladoled, nećeš sladoled. Neću. Sad me je tresilo sve. Sad je ekstra. Dobro je samo dok se ne stoji, problem je dok... Stoji tu imati kameru. Ma da, samo pametno i... Samo pametno, da. Ne vrijedi, šta ti znači što imaš motor ako si lud? Oprosti, ne ti, nego... Ako se ti voziš normalno, 15-20 preko ograničenja, Evo. ali ne ovo. Evo. Znači ne možeš po gradu to raditi, to je problem. Pa to je problem. Ludak, dobar dan. To je to. I onda znaš, jedan, dva naprave tak sranje, onda su svi takvi pusti. Svi su, da. Jebi ga. Ovo je milina samo. Da, ne, sam polako, onak pažljivo, znaš, i onda je to okej. Je. Ništa, hvala, bok. Ovo je sad projurio tu, Vidjela sam. 150 sigurno. U kratkim Ni to opreme, hlačicama. ni ništa ne. Vidjela sam sve. Bome ova cifra bila velika sad, jel? Da, oba dva su prazna. Baš svašta. Kuda on ode? Ne ga pitaj, pa te ide preko... Ti znaš ko je Dubrava? Dobro, ajde. Ide poema. Ti mi znači ja to moću motat sad. Malo se trebalo otići dalje.